zaman sekarang ini, banyaklah kaum santri yang suka berjanji membaca sejarah serta bersolawat Nabi, membaca sejarah serta bersolawat Nabi. Bacaan solawat di antara begini: Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Di kota, di desa, ramailah berjanji. Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Di kota, di desa, ramailah berjanji membaca sejarah, Salawat Nabi, membaca sejarah, salawat Nabi, agar mendapat syafaat di akhirat nanti. Marilah kita bersolawat